an hriat theuh angin khawela ramro pui ber USA president ni hi mi tu po in an chakin ni thei an du lawata thil moi le moi lo po poisa lovin tran an lana sa thei hle ani tuna US president ni na chelmek tu Donald Trump hi chu chongkam politician lo tak ni ma se Christian thatak ni in US president om to jinga Christian te thlawang hau ngam tu berle Christian te ta na president chaber ani Trump masab a US president ni na lo chel tu Barack Obama khachuan Bible kal in nei in ang in kop tele mong ko hur te tan ham thatna asiam na sa ema in nei te phal sakin an tan bik Affordable Care Act te asiam bok ani heiwang hian khothlang rama milar celebrities tam tak te chuan an ngai sangin thei to pin Obama tan hian an be ani ma se pathian in tok to ati ni ngei turani kumsang ni som pasari January ni som ni a khan rin lo takin Bible ma chhuana lal i swaring tlat tu Republican Party Donald Trump chuan president na a chelta ani kha politician tam tak te ang lo takin ani hi chu chong chwa to chu ti hlo tlin zel tummi ni in atingei bok thina ni Obama policy man changkai tak mai nei in ang in kople in nei phalna dan te mong ko hurte transgender mipa meichia in le meichia mipa in le phalna dan te chu a thia drap mai a hetiang miduk dak lau hote chu nithum kalta mai ni som pani Friday khan Affordable Care Act po ati top sakle mia mai bok ani chuwang chuan celebrities tam tak abikin gay lesbian bisexual le transgender hote chuan Donald Trump hi an hoem ani milar then khat Donald Trump an huwa thu le an du lo thu soitu tele an thu soi then khat lo tar lang ila Eminem rui hlo le sex ngai sang ve thei tak hian a album hnung ber kamikaze a khan Donald Trump adu lo na a au chwa puya chi in thliar na tipun lun tu le tharum tho na lam du tu angin asoi ani Madonna mani meichiat pui kop thin le sex lam war tak zai thiam choi thei lo hian Donald Trump president ani hi chu mangcherat thlak tak ang mai ani ati ani Lady Gaga zai thiam lar tak mai chuan Donald Trump a president ani hi atwar hle a transgender hotan atwar puyani Chelsea Handler American comedian le khabujiak tular tak chuan Donald Trump chu hepa hian hlutna engma anei lo hepa hi midang te wang mang le American lipui te tan hlok na omlo ani ati dot soi mang danglam theilo ani ti ina soi Alec Baldwin actor writer producer comedian le politics lama in mangve tak hian Donald Trump achu akalna apianga ama aya thil ti theilo te hnena athunei na chilek china apu ani John Legend singer songwriter le actor hian Trump achu chi in thliar na lal party in nasatakin a au puya he mangchia atang hian min kai tho teu ati ani Miley Cyrus zai thiam le songwriter lar tak hian Trump a hian min dang thei lawang zamo soile her takanun hi kan sim don chuang lo ati ani hi sex lama le nei in ang kopa hian adu tho thei hle bok ani Jennifer Lawrence actress lar tak The Hunger Game film changtunu hian Donald Trump adu lo hle ani ang hey Trump ati top mai J.K. Rowling Harry Potter ziak tu chuan Donald Trump chu mirap thlak hei aya swalna nei tu hi an om karing lo ati hial mai J.K. Rowling Harry Potter ziak tu chuan Donald Trump chu mirap thlak hei aya swalna nei tu hi an om karing lo ati hial mai chair odanglam tak mai nei tu zai thiam lar tak mai chuan Donald Trump chu dot soi mang top khok ti in asoi ani hengba ka hian milar tam tak Emma Watson Taylor Swift Will Smith le
adang te chuan an soisil na sa hle a ma se ani hi chu khovel milar le thil ti thei te laka a in hat ngai lova pathiana arinna a ngat top mai ani Christian te ta na mi tha chu pathianin akai roi zel zok ani President Louis Obama an White House atanga apai chwa tir Iswa cross an khen be lai chu ala lut lengata thatakin atar thalengat ani remchang danga kan lo la ti chhuak le zel don nia Christian te ta na mi tha le Christian te thlawang hautlat tu Donald Trump atan hian ilo tong trai ve thin don nia